Il-kap ta' delegazzjoni Laburista l-Frezzant sostna li Malta u se tibqa' tkun stat li jirrispetta bisħieħ is-saltna ta' dritt u tenna li l-membri fil-Parlament Ewropew għandhom jiffaċċjaw il-fatti b'onestà. Dr. Sant għal dan it-tnejn meta ġiet diskussa riżoluzzjoni dwar is-saltna ta' dritt f'Malta u fis-Slovakkja fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Al-Frezzant qal li kwistjonijiet dwar is-saltna ta' dritt qed jintużaw biex imexxu l quddiem interessi partiġjani li jeżistu fil-politika Maltija. Qal qed isiru akkużi dwar Malta li huma fatwalment żbaljati u mawġa, bilan li jkun jista' jingħata bidu għal aktar hekk imsejħa inkjesti. Sostna li darba wara l-oħra investigazzjonijiet ta' dan it-tip raw kif għamlu biex ħamġu isem Malta. Qal li l-mod kif ħadem il-grupp ta' monitoraġġ fil-Kumitat Libe li fiehem ukoll Roberta Mezzola mexxa investigazzjoni f'din il-linja kien imċajpar u arbitrarju. On such grounds, regretfully, this report is fundamentally flawed. Unfortunately, it takes on board at face value mere allegations and suspicions. Minnata ħall-Europarlamentari Miriam Dalli qalet li l-ħamis il-Parlament Ewropew se jintalab jivvota fuq riżoluzzjoni li tagħti l-impressjoni li dan huwa xi pajjiż li ma jinteressax mis-saltna ta' dritt. Iżda l-ironija hi li waqt li l-Parlament Ewropew qed jiffoka fuq pajjiżna, f'Malta għandna gvern li finqas minn 100 jum qed irressa emendi fil-Parlament fuq il-parir tal-Kummissjoni Venezja biex jirriforma l-liġijiet. Today we have a government which is putting forward amendments on the basis of the proposals by the Venice Commission to amend laws. I am happy to say that where I see that amendments are going to be put forward because the resolution as it is at the moment does not give a clear picture of what is happening. Hija indirizzat ukoll lill-Kummissarju Ewropea Vera Jourova u fakrita fittra li l-Gvern Malti batilha dwar riformi fil-qasam ġudizzjarju. Riformi li l-Gvern jaqbel magħhom u li Jourova lanqas biss irreferita għalihom. Tul id-dibattitu Miriam Dalli insistiet li riżoluzzjoni mista tagħmel ukoll referenza għal bidliet li qed jagħmel il-Gvern Malti, filwaqt li sfidat li l-MP Anna Gomez tkun ċara fi kliema. Dan wara li Gomez ma riditx tirrikonoxxi riformi pożittivi li qed jagħmel dan il-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.